Fala yazo. Be condemn o. Wo bu o. Condemn nso ne de. Condemn da bia bia ahye. Da bia bia we na akene. Atwintwam. Ene na me pe condemn. Ene be friend condemn. O pe statue. Ah, statue de netio. Netio no be dia statue. Ene be friend ene be friend statue na statue de ntinye dade. Where dade? Wa dade a bi wan. Wo bi wo. Our friends young kwana menkwachilo. Ne yenkwa. Kwandam. I'm proud of you. But dia. But I never be quiet. I guess we get quiet. Condemn. Oh my God. Jesus is Lord. Ah, and I didn't pay young no. What the battery machine? Not a boy saying. Now so that mammy say. Ah, yeah, the mamma. You crown her. I want city. Condemn you, they never punch mamma one city. Mamma saying. Mamma cousin. Bibi a page now. Condemn you, dear you. Dear your pra. Ah, yeah, mamma, 2 cities. Oh my God! Jesus is Lord. What? Did them fanko? You must have fatu. Ah, auntie, what do you say? Massa, auntie, yapla. Hey, you don't get auntie, besides, oh, yapla. That's a more police too. Auntie, I get to a to what to say. Maybe you're condemned. Not to Mordecai who told me. Amanikasasa. Obane baby. Yeah, Mate. Obatimi masa. Hey masa, bibi is one. Masa bibi is Masa, me police for you. What do you mean? Mordecai, na battery dey control me. Who told me? Nanti kan kwa percent ha ti wo yin pop bonini. Nti kasa me yalo mi na wo to me a. Nka wo to me 10 series. Who bu akwa na me boa. Na de na wo de buy real. Oh my God. Man na working. Masa. Mordecai. Me ni so wo da. Am man na work at me. Abrantie pa. No bia pe de obedi o. Mba ho ne wada nyan kan fa hye mboto mu de koye. She tra wo se den. Uti o ya. Ah, be manim. I say waka wisem. Sure. Tio yange. Tio ko tono. Mordecai. Ni ba fu se na ga to mama no. Ah na kam to me ma papa to boss mine. Ah o UK. Ana to me ma ose kwam despite. To me ma for the next mo kwaku oten. O to me ma ni pa fu se 10 cities. Ah Mordecai. What disgrace me papa? Foreman said your way now we are condemned. Nanka me to my 10 cities. Yo, this overall boss, the general, Kululu Foreman.
Foreman nie, kululu nie, Foreman nie. Ya chia mu nyina brochirefo mamu Ghana ha. Wa wo wi ase afa na nyina a oguso support kululu comedy from day one basis abi Nyankopon hia nyame nka ho. Modo na modo so na kululu abedru sa abrewi. Mo na ma support ya me ya bedru sa ampempen so wi. Na adwuma na ye no ye ne mo na ye de bi e ka kire mo de mo beka ene ye de mo pe ene ye kopem se ye ho ma mo se de mo wo ho ma ye no. Mo ni je nti na kululu e wo ho. Kululu is there for your happiness. You say ebia na obi your story bi e wo ni tim. Ebia na obenya anka ebia ya ye ni sei ebia o me de ade we nka mo ye ni sei anka mpo uni problem ye nche ye ho enya ade a obefre na ye beka se oh da bi enyo na abekire de da bi una ye se o kire de enye nti o number na e screen anim no fa number no WhatsApp ye obetima send voice message obetima de o pe bia obetima free video call obetima afre phone so ankasa now de one narrate story na kire whether a series whether a short story whether a full story apese yen twane as a movie ana de ope bia say the ope story no ye be yam on ye wi ya san bolding dia atoso ya san hype ama wi ase nyina hu say ampa una de say story ne bae nti no umpe we na apeden ye sraw frey keke o de WhatsApp ye number na go screen ni nyina frey Foreman ni kululu ni yeguso ekoso nko a kululu to the world bye Please subscribe to Kululu Comedy. Thank you.